Lorong salok lorong manik bamal corona nain radio televisão gemenian ya railaran no mas rai luyur mal sira hok solo kwain tebes ohin itatama ia lorong ira nebe furak tempo ira nebe kumanek hodi convida ita to reflete hamutuk tema nebe importante ba moris loronian na infeto hop feto maluk dia tira mak sai sasim ba itania fier ya Cristo Jesus o de haburas na fatin itani fierne bamramak Cristo be Mauricias. Maluk sira honoin ita agora semana mana sela ho espírito pascuanian nebe ita tama ia terceiro domingo pascuanian ho de lori ita tu compreende de dia haklian itania fier ya Cristo be Mauricias tuir lauk inam Virgem Marianian no feto maluk dia sira. Tere uluk na nain, tere nain feto. Nain feto, inam Virgem Maria nebe maramak hili, hudi sai hanesan protagonista, salvação maramak nian, e sai cooperadora, ou co-redentora ba humanidade tomak di husi simplicidade, fier, abandono, haraikan, domin ba maramak no ba humanidade, hudi simu, missão botida, kata kaluhan ni antomak o de servidet maramak to Cristo Mauricias. Tamane magitare hene kata Virgem Maria maksai ponte principal ba ita nifier seraninian. Ida nebe hatudu ba ita kata Cristo ida nebe ni aluri hahoris ni acompanha to mate he cruz tutun. Ida nebe sa expressão ida nebe fura clio kumane clio ba redenção e salvação humanidade tomaknian. E tere o insama caminhada na infetonian, iha tempo solok no tempo susar, liliu e tere, iha ninia caminhada, ho feto maluk diaksira, no apóstolo sira hamutuk, iha oração, iha dedicação, iha silêncio, Maria laculia, Maria iha kmatek nilaran, ho di hatudu na fatin, coragem maramaknian, ba discípulo sira, no ni feto maluk sira. Tere Maria, mak ida nebe, kata honi haraikan, honi fier, honi simplicidade, honi silêncio, halo tuirdet buat nebe na meramak ni akarak, hodi lori humanidade tomak ba Cristo, no lori Cristo ba humanidade tomak. Tamane me dehenda ad Mariam, per Mariam ad Iesum per Mariam. Ida ne kata glori ita atu compreende di diak, o insamak ita hakarak contempla di diak, princípios, valores fier seraninian, nebe na infeto, kuda hela, ba ema irida, honi moris rasik. Tamanem de Virgem Maria, sai sasin fiernian, sai sasin Cristo Mauricias, ba humanidade tomak. Foi tareho se ponto selo com insamak Maria, hamoto com o feto maluk sira. Feto maluk sira Maria Madalena, Maria Magdala, Maria Cleofas ninia Inan, sira nem so Maria dit Emi. Emi ne atu dihan saída ba ita. Emi ne katak fundamento fier saraninian metin liutan wan hira caminhada ne hamutuk. Ida ne atu convida katak ita hototo wan hira ita devoção e a Virgem Maria. Hanesan ita timoruan katak iha fulan Mariano tarehe maio, outubro, o insam ita manifesta ita ne domin, ita ne devoção na infeto ho reverência ho domin bot. La idane la kata wan hire mes Mariano det mita tudo. Mas ita ne moris loronian, sai sasin Cristo ne Mauricias, kata loron ita precisa haklian de ita ne devoção ne, liu hos ita ne vida oração, liu hos ita ne práticas devocionais, anesan oração tersunian, oração, consagração, bana infeto, sai hanesan expressão, e da nebe tudo nuni, katak, ema, serani, ema fiernain, e a duni possibilidade, e a duni coerência, bana devoção, bana infeto, passar o sina infeto de Jesus, mai to ita o sina infeto. Foi tere katak, tama samita bolde feto maluk sira, feto dia sira. Sira nebe hamutu kona infeto. Ia caminhada, e tere kata ia cruzun, Maria
ho João Iheneba. Feto maluco sirmos Iheneba. Acompanha viagem dolorosa Cristo Jesus nian bato Calvário. A idane haturu katak ema fierna insira makbeli ia idane ia coragem, coerência por lá tuir a infatin. Marau maknian Jesus nian lihose expressão comunhão com a infeto. Comunhão com Jesus lihose na infeto lorba Jesus. Ele liu amo Papa Mactoba. Francisco convida ita. Ho tinan jubileu. O temático de me fura que tebes katak ita peregrinos da esperança. Katak ida ne lori ita lauto di ne rohan ne bela halo kotkoto. E a família wansira ho inanaman sira wansira ho sedet. Katak sai no dar peregrinos fiernian katak lori ita badal ne belos hatudu ho se realidade moris lorloronian. Terefeito dia que ser atitude. E nele lá dehan buat barbarak. Lá dehan liafuan sair masira dehan. Ida nebe menciona det Maria Madalena. Wan hira na kukung da dersan. Rais na karas ni halaiba. Barate Jesus ni ho de buka Jesus. Liafuan nebe ni husu makne. Tatawa hau ni mestre nebe. Wan Jesus dehan Maria. Maria hatan Raboni makne det. Netare liafuan hat nebe Maria dehan dan sai hanesta instrumento de continuidade expressão fiernian ho de haklian de tan Maria ne fier e ne moris passai momento ida nebe ni matan mo se dela aquela se dá atene los tau maknakono e não acontece ba ita e a realidade moris lorlorne da Roma ho problema on Roma ita tau problema aqui que bot tau mas quando ita buka ho fuan, buka ho fier, ita distingue Jesus ni lian iha lian barbarak. Tare o insama tu distingue Jesus ni lian ne, iha ema lobum bot ni lian. Por exemplo, lian de dominante ba ita o lorone, mak Mr. Black, telefone. Telefone ne, lian da lede ne simukedas. Pe o insama o hira katua suan bolo karik doben, how precisa ira nebe, la rona. O ambolo kar apa larona ama larona o ama apa bolo kar kuan larona ainda ne at lori ita at contempla di dia se besi meta bolo ita rona la lais tama sama ka apa ama bolo ita larona o insama fein holain bolo malo larona o darma hish unonok te bala dia ka ida ne at turu saida aturu katak ita nia fuane metin liuba tecnologia, idan we ema makalo, italonia domina fali ita, ukum fali ita sai atam ba tecnologia, hodi hamenis ita ne relação ba malo hanesan ema, o ser humano, passa e a família, kata partilha, domine a família maksai fundamento, ba sociedade ida, ba creda nebe metin, ia ne caminhada, hanesan peregrinos da esperança. Foi teremos insa na infeto nian. Na infeto é cruzo ni la colheita. Só ni colheita to hira Jesus lá com o templo. Buca desesperada. Mas bem quando harete Jesus ne dehan. O antan sa o halu da ne bahau honiaman. Ami buca o lorontolo ni laran e ai mohotu ni let ami la hetano. Na infeto ne o desculpa Jesus atamba inan dehan. Tamba sama kim buka hau, imla hatene katak hau yane at halatuir hau nyaman ya karak. Osi kare hosi parte cultura Timor ni ten sorte. Sorte bena infeto ne la mai hosi Timor. São José mos la mai hosi apa hosi Timor. Ona mai kare hosi Timor. An Jesus ne kan ham basa ona. Me bena infeto la hatan tam buat seluk ni nonok. Tam hatene dane maramak nya karak. São José lia fuani ramos la kulia. E silêncio acompanha labarikne. Fila faliba Jerusalém, labarikne bote espírito, bote matenek, ho de halatuir nyaman ya karak, ho apoio ida nebe, kat extremamente forte, ho si São José ho na infeto. Ida nemak sai sasin de nebe, importante ba moris família nian.
Tanya nei tahre, o insama kita tu halo sincronização hosi atitude na infeto nian, ho nine feto maluk diaksira. Nebe inanaman sira, maungali sira liliu ba inan feto sira, no labari jovem foi insá sira. Ita ididak, imididak maksai na infeto nia belun. Feto dia kira nebe laho mutu com na infeto, e lorloron. Wan hira em escola, wan hira em serviço, wan hira he uma, wan hira lau he dalan, la lau mesak, basa na infeto hamutu ko ita. Ida nebe companheira espiritual ida, ida nebe karita niliman, ida nebe hafalun ita honine mantua ina nian, hodi tulun ita tu mori si graça maromak nian, lili graça da melori ita tu tamak lian ditan, hudi haklian ita ni fier, hanese ema nebe mori sias. Ina infeto hanurin ita, encoraja ita, labele tahu wan hira halo salatia, labele hadukuran ia sala ni laran, mebe hamrik, hudi converte ita ni fuan bamaromak. Basa, Cristo, mate também ta ema, Cristo mori sias, for moris fomba ita, o de lau na fatin hanesan, peregrinos da esperança, to loron icus, itania caminhada ou taka história peregrinação e a rai dobengirane, o itani moris lorloronian, hodi bahasoro maromak. Então, hene maluk dobensira, requer continuidade, perseverança, itadian kata halo uhin, orsida halo, aban halo. Labele ho fali lógica ida dem panas tayayam ne labele. Ita ne fierne, ita manifesta, ia tempo hototo, ia fatin hototo, ia ocasião ne bedit. Ia teres kasusar ne lara ita labene, hai hau mak lorloran teres ela det. Na infeto e cruzo nila haleri kida. Quando Jesus dehan, na infeto, ita nuan makidane. Afoin lihat unicas pa João, oninan makidane. Idane katak Jesus saran hela ni inan mahamotu ko ita mors lorloronian. Mas kita lakair espiritualmente hanesan ema fiarnain, hanesan ema idanebe devota ba Virgem Maria itani inan no makso inan katak naim foeto nunca husik ita didak mesak. Ita dia naim feto la abandona ema naim feto hamotu ko ita. Também mak naim feto hatene saída mas kita precisa, hatene saída mas kita kuran, hatene saída mas kita halo, hatene saída mas kita sala. Ida me sasin de dia clos, by ita humanidade tomakne, e a celebração casamento é Canaan, neve naim feto. Honi intuição nessa inanian, nia sente, quando noivo sira neonakraik. Mestre da tenda, em vez que demba noivo sir nina naman lá, ba lolo liu sir na in rua dihan, tua laiha. Foi na infeto hari reação hoje noivo sira, na infeto hakat pa Jesus furidehan, na infeto. O Jesus sira tua laiha. Então hoje né, lori ita tu haklian diu tan ita ni fier, ita ni devoção na infeto, ita ni ina ne behamotu ho ita na fatin. Ba maluk sira atenção, muito obrigado wine. No lembramos que foi benção para ita hototo, liliu Virgem Maria, hamotu ho ita. Ita hamahana ninia, hodi halau ita nknar, hanesa me fiarnain, hanesa peregrino esperança nian, ba futuro, ida nebe, ita bolo vida eterna.